nuko dutangiye. Mbere yuko tugera ku magambo menshi ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata, hamagara 0782 35 15 662 kuri make cyane. Magari yo nimero rw'ibibanza bikase bifite amaboro n'ibintu byose. Ndetse tubona n'igipapuro tutagiriye hano. Hano twari turi abarebye igice cya mbere cya Extraction, muribuka ko byarangiye bamurasiye ku kiraro no musore. Kira ngo mwarakibonye kiri kuri iyi website kimazeho iminsi. Igice cya mbere kini gice cya kabiri gisohotse nona, maze nkwereke ukuntu nikorera utuntu twanjye nipowe. Rebe gasore films.com, filime zisohoka ariho zihita zica. Ubu buri munsi nushaka uje musore, twatangiye filime amanuka mu mazi gutya bamurashe. Ni Tyler nuko twasoje igice cya mbere arashwe mu ijosi ahantu habi. Twari Bangladesh yarya. Rebe ndi gukora filime ndi kunywa icyayi noneho harashya. TV barakwereka kumbe hafaho muri uwo mugezi ari n'utwana tuba twaje gutoragura ku mugezi nyabwo kandi gudukira gutya kikanzemo wa musore dore umugezi ahantu wamutembesheje umunaga. Bahise baza bihuse cyane, ni gengi. Musore baramurashe abaje betatu aracyahumeka bahita bamuzana kuri no gitaraganye, bahita bamukuramo imyenda kubita ikimufasha guhumeka bihuse cyane nk'abazimya sitasiyo. Bahita bamubaga amaraso bayakubita inzira, bahita bamucomeka ibintu by'ibipira kubita umwuka mu gatuza no mu bihaha bamuta mu mwuka, tamwuriza indege bamujyana Dubai. Iriya tuhavuye tugaruke Dubai niho umusore bahise bamuzana bamukuye Bangladesh. Uyu musore yarashwe cyane. Rebe hano hantu handi hararinzwe. Extraction kabiri. Iyi ni Extraction kabiri. Bimeze bite nk'ibutse ukeneye kwamaza kuri filime zisobanuye, hamagara ku cyicaro gikuru cy'agasobanuye ni muri Rock Entertainment, tukakwereka ukuntu twikorera utuntu twacu. Izi filime ziribwa na miliyoni enye na magana ku cyumweru. Baje hano sora ameze nabi. Twari tuzi ko igice cya twakoze ibishoboka byose. Muganga ntako tutagize ahasigaye naho Imana. Bundi baravuga ati umuntu byanze haba hari hasigaye aho Imana na muganga. Harigera ntago byaba ari so kumusiga gutya. Musaza we mushiki wanjye ntago ndi bumusige. Bakunda umuntu abari muri koma bakavuga ati mushatse mwana kwitahira azakomeza rwarire mu byuma, ariko umukobwa aravuze ati simusiga. Ari muri koma atitaperi, bwanwa buraba bwinshi, inzara bakazicurumva kamazemo igihe kinini. Inzara barazica maze migiye muri koma. Sore yatangiye guhumbya, turashize umuntu uri muri koma. Musore yavuye muri koma titape uvamo warabaye umweru, ariko agasa nk'uri kubona none ifoto y'akana kari ahantu mu bitaro. Ako kana kari kumwe n'umugore akangutse ari kwerekwa akana kari ahantu avuye mu bitaro. Umugore n'indwanyi bari kumwe. What was that? Umbwiye ngo iki? Cingukaho gwiki baje kumunyuza mu cyuma barebe. Baje kumunyuza mu cyuma, kera nicyo bita icyuma mujya mwumva. Bundiri ndoze. Reka dukomeze. Umuntu uvuye muri koma ntago abagishobora kugenda, bamaze igihe aryamye amardo bisaba kongera kwiga kugenda bushya. Bagura amaze iminsi amaraso adatemberamo neza, ugenda usanga ari ikibazo. Sore yaragiye ararwara iminsi iragenda iricuma, amezi arakubitagwamo akiri muri kwa muganga. Mva amagambo. Watashye iwanyu wa mukobwa we? Or what?
cyangwa se n'intata Run over my foot. uranda sasa mu birenge urankandagira About all I could do. nimba aricyo nakora ndagikora To keep me around. ariko warakoze kunguma hafi no kumba This hafi next chapter of my life. ndetse nishimiye kuba ngiye gutangira indi chapitre y'ubuzima bwanjye It's pretty difficult to let someone you care about die. wabyizera utabyizera ariko biragoye kureka umuntu witaho ngo apfe But you fought your way back. warwanyije urupfu uragaruka Find out why. ugomba kumenya impamvu rero warwanyije urupfu ukagaruka kamubwiye ati warwanije urupfu urinda ugaruka urebe tuvuye hakurya iriya tugaruke hano hari ikigabo kiri hano urebe Zeg dan op die waar ik hari amakuru nkuye muri gereza vuga ngo iki Shens maskidiyatsa subzele. umuvandimwe wawe bagiye kumukatira indi myaka 10 irenga ku gihano yari yarakatiwe tugaruke muri gereza yitwa Kachiri yo muri Georgia ni mu Burayi Georgia kira kigabo babwiye ngo umuvandimwe bagiye kumwongeza indi myaka 10 ari muri gereza hari ukuntu warakatiwe bakanakongeza imikino muri gereza iri muri gereza bita Kachiri bakabava muri gereza vayo za kunino muri Georgia tubamo abagabo b'abaribwe iyo bimaze kuba hakunino wumva amagambo tagira ikintu kigucika waje Atoni ministri. guverineri Zora. Ყოველთვის Zora. შეშენილი. ni byiza gukubona iteka როგორ ხარ მეგობარო? არა მიშოს. ხარი გაგვიხდა ალბათ. ხო და ეხლა უნდა დავკლათ და Ewana hano hari ko mbona muri gucukura hano hari ikimasa kirwaye turashaka მის საქმეა. kugitaba kitaranduza izindi nyamaswa ზამო. cyase izindi ngwino mperekeze Shebe ხარიო სასწრაფო საქმეა. გავიგე ამერიკელები გთხოვენ ჩემი ძმის numvishe ko muri iki gitondo nawe wasinye 10 წლის კიდე. mu bantu bemeje ko umuvandimwe wanjye agomba kongererwa igihano muri gereza იე ისაგენ umuvandimwe wawe yamanuye umu agent wa DEA ku rusenge rw'inzu ამერიკელები ყველაფერს გულს. abanyamerika rero basaze ngo afungwe ჩემი ძმა პატარები რო ვიყავით სკოლიდან. uribuka njye na David umuvandimwe wanjye tukiri abana ჩემი ძმა არის ჩემი და nagombaga kumurinda uko byamera kose tukiri bato ხო. papa wanjye yahoraga binyibutsa ko ngomba kumurinda მაგის ექსტრადირება ამერიკაში. და nagerageje kurwanya abanyamerika biranga ისიც კი მოვახერხე რომ მაგის სულშვილი icyo nakoze ariko byibura natumye famiye yimusanga muri gereza babane muri gereza bafunganwa ეს მან როგორ აღმოჩნდა რა. ariko reka tureke kwiyibagiza uwatumye witwa guverineri wagushyize ku buyobozi დაგეხმარა. nta kindi nari gukora ariko nawe ხარი გაგვიხდა ალბათ. ხო და ეხლა უნდა rero cya kimasa navugaga kirwaye tugomba guhamba kugira ngo kitanduza ibindi bimasa ni hano tugiye kugihamba rebe kurayo mungwa mama we n'abagenzi be bahita babarasa none bamugize guverineri bamufashe kuba guverineri none umuvandimwe wanjye arafungwa mubigemo ngo afungurwe uyu mugabo ngo papa yamutoje kurinda umuvandimwe uko byamera kose bikangamo My man, looking good. mwana urasa neza mwana Good. You lose a bet or iyo shati wambaye se No. I'll get you one. ntabwo uyikunze wapi What's your size? sayizi yawe ni kangahe ngo nzayakugurire nk'iyi se ahubwo I mean, you're a little bit slimmer, no? nzakugurira iringaniye dore warananutse Missed you too. maze igihe muri gereza nari gukumbuye You wanted to pull the plug. Nah, that's not true. She lied. bamuzanye hano You do me a favor. Well, next time you have my word. ubutaha nzabigukorera She said the same thing. mushiki wawe nawe niko yambwiye rebe tugaruke muri Austria muri Gmunden ni umujyi uri muri Austria itandukanye na Australia What the hell is this? hano ni hehe mu nzanye A gift. iyi ni impano ngo bamuhaye Welcome.
kandi urakoze gushimira. Chickens. We ate. Yanzaniye inkoko twaziriye. What about my dog? Only Imbwa se 2. Jesus. nayo twayiriye. I'm joking. She's in the house. nakinaga imbwa yawe iri mu nzu. So what am I supposed to do now? Ndakora iki rero hano? Anything you want. Hano uzajya wakora ibyo ushaka. You could go on hikes, Ushobora kujya ugenda ukirirwa wurira imisozi, try to reach. ugendera ku rubura, ugatuza mu mutwe. You're gonna like it here. Hano hantu uzahakunda. I send you that shirt. Nzakoherereza iriya shati yanjye wakunze sha. What's this? Ibi ni ibiki? We packed up your house. This is all we found. Inzu yawe yose twayipakiye. Ibi ni ibyo twahasanze mu nzu yawe. One little box. Ubuzima bwawe bwose bwakwiriye muri ako kabox. To change that. Ahari ibyo bintu ukwiye kubihindura. Nta kintu mbega yigereraga mu nzu, ibyo yaratunze mu nzu byose babizanye muri aka box. Nzongera kukubona ryari? Then we have something to celebrate. Igihe uzaba ufite ikintu tugiye gusereburira nyine tugiye kwitamo, wowe uzampamagare. N'umukobwa Katururi, urabona ko bari kwamamaza imodoka za vewe. Bane unezezwe no kuba uvuye mu kazi sha, wari umusore kikwara akaga. Mbega akazi bari kubona yakavuyemo. Bamufatiye inza ahantu agende mu ishyamba abe yiberamo yoroherwa mere neza, ave mu rusaku rwo mu mujyi, ave muri ya masasu yabagamo. Wibuka uyu mugabo ni umurashi, umusirikare ndetse n'umwe mu bambere. Yeah. I wouldn't let him eat you, mate. Ntago nari gutuma bakurya. Mugabo yaje hano yararurwanye mu gice cya mbere. Igice cya mbere kiri kuri website agasobanufilms.com. Iki ni icya kabiri gisohotse uyu munsi Misenyi Batamo tariki 16. Nibwo iyi filime yasohotse, ni nabwo igereye kuri website yacu. Sore yagiye abaho ubuzima, kaza kirebera match, kareba ibyo ari byo. Ya shati barayimwoherereje koko. Agashati kari keza bakaguze. Yo. Sore ya Jano. Hano harimo inzandiko nyinshi. Tangira kugenda asoma, nakubwiye ngo filime y'umwaka niyi. Bucece Chris Hemsworth. Turi nguyu. Do. Nzandiko ni nyinshi. Kureba hano mu bintu bamuzaniye basanze mu nzu ye, harimo n'akantu k'agashushanyo, ubona ko ari umuntu wagashushanyije. Mugabo aratureba n'utuntu twari turi mu gakarito. Harimo inzandiko, udushushanyo. Si ibyo gusa, harimo na flash. Yo. Do. Kumbe hariho video y'umugore we n'umwana. Ni flash iriho video y'umugore n'umwana bari ku mazi bari kurya ubuzima, afunga imashini yikomereza akazi. Yo. Do. Gerageza gukora utuntu tw'udusuku. Aribana wenyine mu ishyamba umwe. Ubundi niho hantu mba nkwiye kuba mba nsobanurira yo filime abantu buri asinzi. Hago muza n'abantu. Hakurino. Soweit reine Yaje kugura inkoko. Samba. Nta bindi abareba ku makuru n'ukureba. Was nicht leicht ist, du musst es erst mit drücken. Mu nzu yibanira n'inkoko ze gusa. Tuvera tugaruke hakuri no muri gereza nanone. Muri iyo gereza hari umugabo urimo. Umugabo batubwiye ngo bomwoherereje ngo famiye ngo imusange muri gereza babana, ubwo nawe bayifatira icyumba muri gereza. We bakangura. Kubasinziriza birabagora n'ubundi muri gereza. Gweno hano. Uyu ni umugore we. Wa murumuna wa cya kigabo twabonye cy'ikiyebe cyishe umuntu. Ngo niwe bakatiye indi myaka 10. Hashize ibyumwera abana batabona izuba. Hano hantu muri gereza kuba birabagoye. Birabagoye. Abana bakwiye gukura. Hari ahandi hantu bajya kwihisha ariko. Cyangwa muvandimwe wakaturinda. Sinshaka umwana wanjye azaba nawe mu gatsiko kabanagaza. Gutubundi tuzana ahantu ufungiye ngabo ngo tubane nawe muri gereza. Bibagiye kuri umugore wanjye. Ariko sindi igikoresho cyawe. Barabana nabirerera nka kwica. Kandi nta nubwo bazigera bagukumbura. Ibigabo bihohotera abagore, ikigabo baragikatiye kirafungwa, kita gisabamo n'ikindi cyumba muri gereza ati munzane n'umugore n'abana nabo tubane muri gereza. Kugira kitazajya kibakumbura. Bumva ikigabo ariko. Ze gukurura umwana wo muri gereza utarabihisemo. Kuko papa yabihisemo gusa ati baze wana tubane gereza. Ese ndafungwa njye nyine.
Tee. mama Gaat het gaar? umeze neza mama aranakubitwa nari nzi ko wasinziriye n'umuhungu we Waarvoor kan ik het gaar? umeze neza mama undi buriya ngo umwana w'umuhungu ngo urukundo rwa mbere rw'igitsina gore agira urukundo rwa mbere ni mama we noneho na mama ngo urukundo rwe rwa nyuma aba agomba kuzarinda apfa yongeye kubona ni urukundo rw'umuhungu we Maar niet dat er maar trouwens. ahari papa yavugaga ukuri cyane School op hem, dan gaan we hier. ahari ngomba gukura mu buryo bunkomeza nanjye nkajya mu gatsiko kabanagaza ka gatsiko twabonye bakita nagaza twabonye umuvandimwe w'uyu mugabo hanze ari kwica guverineri afite genge ihambaye vuba tugaruka kuri hano hari imodoka yaparitse habaza indi modoka ya VW Volkswagen dore ngiyi mugabo agezewe hasanze imodoka muri Austria niho turi. This is beautiful. Hano hari heza Honestly, but the tea? ariko iki cyayi cyawe ntago kiryoshye. You're out of milk, by the way. N'amata narebye mu nzu yo nsanga yashizemo ni ikigabo sanze wayobye Idris Elba. You rake? Niyo bita rake I asked you first. ninjye ukubashije imbere. Yeah, but my answer depends on yours. Igisubizo cyanjye kiraterwa A n'icyawe. rake, then you are the myth. Nimba we By rake the uri legend. icyamamare muri Mumbai ibyo wakoze. Well, and it took down the two gangs to save the mayor of Niyo Rio. wishe udutsiko tubiri tw'abantu kugira ngo utabare meya wa Rio de Janeiro muri Brazil. And up to the hype. Hewana ariko ndi kubona utameze nk'ukuntu bakuvuga. Bridge. Wanutse ku kiraro harya. Down. Hop in your car. Shyira igikombe hasi winjira mu modoka yawe ucishene. It's not very nice, is it? Abana atari byiza. You've got a mutual friend who's offered you a job. Genda umuntu wari ukuntumye inshuti duhuriyeho ngo nguha akazi. Particular individual seems to Hari umuntu wambwiye ngo nkuzanire akazi. think. Kandi ngo niwe wenyine wagakora. I'm not so convinced. Ariko ngenda abona utabasha no gukurura imbarutso ya pistoli. Sasu! Cyuka ngo uyu muntu ntabwo yabasha gukurura imbarutso. And that's why you haven't got any friends. Niyo mpamvu nta nshuti n'imwe ugira. You can tell whoever sent you I'm not interested. Genda ubwire wakohereje ko nashaka ku kazi. Yeah? Yego. What if it was your ex-wife? Ese wahoze ari umugore wawe abaye ari we wantumye ngo nguha ako kazi. Mia. Wahoze ari umugore wawe kari we wantumye ngo nguha ako kazi. Muhakanire. Dore umugabo abana n'inkoko zirirwa zizenguruka mu nzu. Matotoro. Wearing a Valentino shirt? Yeah. Iriya mbwa yambaye ishati ya Valentino. Ni inshuti yampaye ishati. Umugore wanjye ari mu bibazo. Sister is. Umugore we ntabwo ari mu bibazo ariko umuvandimwe ari mu bibazo. She's currently in a Georgian. Umugore we Two kids. umugore mwabanaga. Yeah, can you imagine that? His name. Muri umuntu wafungiye muri gereza yo muri Georgia. Yeah. Probably the last. Afunga n'umugabo witwa David. He and his brother Zurab are pushing Uwo mugabo David na Zurab umuvandimwe we bacuruzaga urumogi ku muhanda. themselves quite an Ariko empire. nyuma y'imyaka 8 baje kubaka ubwami bwabo. Ghazi. Biyita Nagazi. But apparently, Bisobanuye the brothers were umushumba. into war. Aba bana uko ari babiri bakuriye mu ntambara. Ni abavandimwe babiri bakuriye mu ntambara. Hardened by it. Iyo ntambara bayirerewemo irabakomeza. They fled to save Bakira abana bahunze igihugu cyabo. their lives and escaped to Armenia. Bava Georgia bahungira muri Armenia. Afghan deal took them in. Onkere wabo Aftandiri niwe agiye kubareba. Operations for the brothers. Uwo mugabo yari umunyabiyobyabwenge. Yeah, they faced a new kind. Abo bana bageze muri Armenia bahuye n'indi ntambara itandukanye niyo bari barahunze. Caravan. They turned to a life of crime. Bahise bajya ku mihanda ya Yerevan batangira kuba abanyabiyobyabwenge bagifite imyaka nka 18. For hire. Barangije batangiye kwisumbura mu myaka baba bicanyi bakodeshwa. Bumva ko ari abasirikare ngo batoranijwe n'Imana. They were folk heroes. Bagarutse muri They were Georgia aho bavukiye. very powerful. Bahise bagenda barukirita andi mabandi menshi bashinga umuryango. That's how the brothers gained it. Bakoze umuryango wizerana ukundana wanapfirana. They built themselves $1 billion Nibwo bagiye bubaka weapons operation. uruganda na operasiyo zinjiza amamiliyari n'amamiliyari anyuze mu biyobyabwenge bya heroin. If it wasn't for the Americans, David would be free. Uriya muvandimwe rero David bafunze iyo bitaba leta ya Amerika yabigiyemo n'ubu ntabwo yari kuba arekuwe. Nako yafunze. Really good. Kuko leta yahariye barayiyoboye. The problem isn't David or the guards, it's the two warring gangs that are... Turashaka ko yinjira muri iyo gereza ukagenda David ukamwambura umugore n'abana babiri bari kumwe. Now, if I were you, Ariko hariyo udutsiko twinshi dushaka kwica ndetse dushaka no kwicwa. nice and quiet, keep Uriya mugabo. because the moment that David finds out that his family's been Nuramuka ugeze muri gereza bakamenya ko uje gutwara famiye yisohoramo David. everything at you, and I'm Barakwica. on the Ghazi army. Ndetse n'agatsiko kose kabanagazi baguhige bakwica. Sounds fun. Tumva bisekeje. Barabanza yitamo barashaka ajya muri gereza akabuza wa mugore twabonye ufungiyemo n'abana be babiri
In 6 weeks, we take our cut, and for political considerations, you're on your own. mu byumweru bitandatu ako kazi nibwo uzajya kugakora. Shot in the face, I'll meet you on the other side and give you a kiss. Nubasha kurokoka tuzahura ngo akabizu. Kazi nikakunanira ubwo bizaba byarabaye byiza guhura nawe. Bamwirije muri gereza gikubuhuza uriya mugore ufunze. Uriya mugore ufunze baraba muri Seoul ejo tuzahohereza ibyo bintu byanyu. Muvandimwe wanjye yaza azabyizanira. Non, c'est mort demain, j'ai le match. Uya ejo nzajya kureba match mfite itiki muri stade. Attendez, je vous rappelle. Buretse ndaje ngo hamagare bivugira igifaransa hano. Tyler. Tyler. Yeah, hi, Nick. Nick. Listen. Umva. The whole retirement thing's not gonna work. Ibintu byo kuva mu kazi ntago biri gukora. You were clean Nabonye akazi. 9 months ago. Amezi 9 ashize mu bitoro bari baravuze ko wapfuye. Money should be in your account pretty soon. Vuba bidatinze baraje wohereza amafaranga kuri konti yawe y'akazi ngiye gukora. Haven't you heard, Nick? I'm a bit of a legend now. Sana gwabyumvishe tsige ndi muri legend naramamaye kubera akazi nakoze mu Mbaye. I've messed with your memory. Ahari kuva muri koma byakwishe mu mutwe. Job is and when and how you do it. Hey, yours. Igomba kukubwira akazi ukuntu gakora n'igihe ugakorera. Ati namenye impamvu yatumye ngaruka muri ibi bintu. Reka turebe ni ibiki. Impamvu yatumye arwanya urupfa akagaruka muri ibi bintu. Match. Iyo match ntabwo uri buze kujya kuyireba. Ufite akazi. Katurori. Usiro mbwenge agomba kujya muri gereza. Uwahoze ari umugore witwa Mia. Uriya mugore twabonye uri muri gereza washakanye n'ikihebe. Ni murumuna. Cyase n'umuvandimwe w'umugore wari ushakanye n'uyu. Yanabyishyuriwe. Agomba kujya kubohoza abo bana. Na mama wabo utangiye gukora siporo. Bamuha ibyumweru bitandatu. Ngo n'ukwezi n'icyumwe n'ibyumweru bibiri. Utangiye gukora gasiporo yitoze ibintu byo kuba yarafunitse byo kuva mu kazi akiri umusore atangira gushyiraho akantu. Uyu mugabo ni mubi cyane. Byo yageze mu gikorwa twaramwiboneye. Utangira gukora umwitozo. Ndabakubita mbateruye mbimwe n'umwanya wo gutora amabuye. Ndabaterura ndepoza. Utangiye kwitoza zira mbaraga zo kujya gym mujye mushaka abantu mukorera uturimo nayo ni siporo mwasiriza inkwa abantu. Uyu mugabo ni indwanyi. Babonye igice cya mbere murabizi ibyo byarabaye byemaze kuba umunsi w'akazi waragize. Urabona ariko hasigaye umunota umwe tukageraho tugiye kuri ya gereza bagomba gucikisha abana n'umugore. Urebe muri gereza hari umusiriveya waje ashushanya hano akantu. Urebe umusiriveya ngeze hano naho ashushanya akantu. Urebe komeza imbere. Things are super sweaty lately. I don't like it. Sigembira ibyuya mu biganza cyane. Low blood sugar. Menye isukari yarabaye nkeya cyane kuri njye. Ubizi ute? TikTok. Nabibonye kuri TikTok. Get off medical TikTok. Usigaye wifuriza kuri TikTok. Hey, j'ai besoin de parler, and every time Kandi ukeneye kuvuga. he hears me, and I get more medical TikTok. Uruko ndebye muri phone yanjye ngiye muri TikTok nabindi ndeba usibye abantu bambwira iby'ubuzima bwacu ko wakwivura n'ibibazo ufite. Fata gutya baje ku rugamba. N'abafaransa. Eyes on. Looking good. Bebe baje muri ya gereza turikiriza bajemo. Yine vienesi. Behoreka ibica. Halka Kuryama mu mbeho ngo birabagora. Kuki bicaga abantu se? Ni gereza ifungiwemo abicanyi n'injoro barabasohora urubura rukabakubitaho gake kugira ngo bamenye ko kwica abantu ari bibi. Bibuke ko bari gereza hano wari waje azimya kamera zose n'umusiriviye. Maze kuzimya kamera zose ahita azakingura gate. Yinjira mageragere. Mageragere ahita yinjira imodoka. Phoenix igeze kuri Alpha. Chipe ya gatatu iriteguye. Urebe wari umusiriviye wakinguye ahita azana umusiriviya meze nk'uri ku isiri wavuye muri ya modoka ahita atanga ruswa ngo bamwinjije mageragere mu buryo butemewe. Umuryango wa 207 niho bari kandi hararangaye. Umusiriviye ahita kupa amatara. Sore yinjiye mageragere wenyine. Gereza yinjiyemo ifungirwamo abicanyi. Warimo udutsiko twinshi tubagiye gushanyiriza ahantu ari buce. Hakageze ku cyumba kirimo umuntu ashaka. Ni umugore uri kumwe n'abana babiri. Ashaka kumwambura ikiyebe cyamushimutiye muri gereza ngo ni umugabo we ngo bafungano nabo bakoranye icyaha. Sokanemo abo bana kandi uwo mugore avukana n'uwahoze ari umugore we. Urumva ni ibintu by'ikiryango. Amatara yabuze ahantu hose, umuriro wabuze mu gihugu hose we. Kanjye kureba soravayo muri cye mfite uburyo afatamo imbunda ukabona ko uyu mugabo ni umusirikare. Rebe turi umugore ari hano n'abana. Abana bararyamye. Igereza komeza kureba aje ku cyumba 207. Geze hano abona ikiyeba ahantu kiryamye.
ntabwo ari icyo ashaka. Rebe burya afatamo imbunda bisobanura buri kimwe. Sandro kanguka wambare tugende. Mbona ikigabo uriya mugabo ninde? Uragiye kudukura hano muri gereza. Aza no gukana gato mwana wa kana gato bana barabyuka. Urebe byuka tugende. Urebe none se tugiye he? Ndakubwira nyuma tugende. Urebe tugende. Papa ceceka. Papa wari hanze yamaze gusohoka turahurira hanze. Icyana cy'igihugu kirashaka papa ngo ngume hafi tugende uyare mu kazi. Havuga amagambo menshi yarokotse impfu nyinshi. Ubundi ntacyo asigaje kubona ni ukwinjira muri gereza. Nta bwoba afite nta cikango nta gihunga. Igipupe kigwa hasi kirasakuzuye aragikandagira. Sorry, kid. Babarira wa mwana we. Kumbe hari icyabumvisha bahita bacaho bahita bimanukira. Yarababona ni DJ Theo Nyabisindu arababona. Twatewe ewan n'abarara bose bahita babyuka isheni. Twinjiriwe imageragere. Usore zimwumiraho abura inzira n'amatara asubiraho ucaka nino. Ndari kwinjira mu ibanga rikomeye yari yatanze ruswa agasohoka mu ibanga rikomeye. Umusiriviya yabimufashijemo Madrid agasohoka nta muntu ubimenye. None zimwumiyeho. We film usora vayo burya afata mutukira hano do. Urabizi dusubira inyuma. Atafari kanyu karahumbuka girishe gahuge gakore gajejeje do. Subira inyuma ucaka nino. Urabe abuze inzira imageragere. Uri gukanga umwana wanjye. Igihe cyo kwikanga noneho kirageze ahubwo cyanyacyo. Uri kunkangira umwana w'umuhungu ati igihe cyo kwikanga kandi kigeze kigiye kugera. Kingurana. Arinjira afata imbunda agwa mu gatsiko k'amabanda afungiye hamwe. Subira inyuma. Stay back. We mugumi inyuma. We. Do. Nambara. Gereza. Mufata. Rebe. Fire. Kona yese nyariko. Wese musubira inyuma. Back off. Nabarara bari gereza. Teni ibyuma. Gasasu. Muryango arawumena. Leta yinjira. Ashaka kubasura ntabwo bagira. Kumwamungana kose akazi yitumye aragakora. Muri gereza. Burya afashe imbunda urabona ko ari umukomando. Burya atambuka mukabibona. Do. Mama we nayizanye wabonye rimwe. In extraction mbere yo kureba iya kabiri banza usubire kuri website ya mbere iro extraction rimwe none kuza kure bakabiri tugendana 7,000 byonyine nkaguha show. Fungo nazo ziri gucika sora komeza imbere. Babyeyi musubize no filimi inyuma itangira yashyizeho publicité ikigo cyiza mwakwigwaho kiri muri nyubako ya Yusa yene bufasha. Urabizi ugomba gusohoka hanze no turi bugufashiriza. Rebe komeza imbere. Ikigo cyana abana bakiga imyuga amezi 6 bakaba certificate. Rebe zano hejuru agomba turi ikigozi bagomba kuzamukiraho. Urabizi zamura abana mbere na mbere. Bana babanze basohoka abandi abantu bakuru basohoke nyuma. Ntugire ubwo bazamuka sibyo. Fata umwana mwereze hejuru timu yindi mufate. Nawe zamuka. Nyiro umugore. Janira abana. Nyiro umugore n'abana. Nyiro umugore uranjaniraho abana. Chebe. Kubita umugore. Chebe cyakuriye ngo mu ntambara. Cyo n'umuvandimwe wacyo. Bakuriye mu ntambara bakura ari ibyebe. Bakura bakodesha ngo bica abantu bakaza kubaka ubwami bwabo. Buhagaze amamiliyari n'amamiliyari. Do. Rebe. Kira mwambara ni cyicanyi. Rebe. Kagabo karamwirenza nindwanyi nako. Rebe. Baragikira. Kubita
inosho kabona imbunda uretse yegezeyo fata inosho ku mutwe nosho filime ko nayizanye ariko kuri 7 byawe ku kwezi nabatamo uretse re filime akurino mutwe hano baramwutsa uretse vunino cyarazishwanyaguza mama we n'umugore amwongezamo maze umugore wawe mubana wogera akakwicira byo birabaye umugabo ukujyana muri gereza ngo babafungane we n'abana atafuza ko abana bajya no hanze ngo bige bagira ubwo burezi rusange. Tyler, we've got to go. Tyler, tuve hano tugende. Tyler, babakurikiye aho bari kuzamukira bizi duhurire hanze aho bari kuzamukira bimeze bite? Let's go. Baturitse gereza twagiye abana binjiza imodoka. Get it go. Papa ari he hari inyuma abana baracyabaza papa wabo Now. kipe zose twagiye bahita bacaho baje nk'ikipe mu modoka 3 urebe basasu y'abasiriveye ure filime hakunino siriveye bamanukayo siriveye bamaze kukifatiramo urabizi dukubita imfungwa zisubiraho ziri imfungwa zigaragambije bazikubita zisubiraho zifungirwa bazinjiramo shinzwe umutekano n'ibiboko bazikubite zirabasohokana imfungwa zirabinjirana z'amabandi z'abicanyi muri gereza shomba abapolisi uyu kugera hano umva nta yindi nzira idacano hagatira nta yindi turabacamo urabizi ku mafi yanyu icyo giti ukomeza ukizunguze tubacemo nta yindi nzira ihari ni ukubacamo hagati mugabo ntabwo bagira ni ukuca muri miliyoni y'abantu hagati mu bihumbi n'ibihumbi kubacamo bakubita kandi turakuma bamujumbye twagiye ntabwo ngusiguye ni murumuna wahoze ari umugore bari barashakanye nimba atari mukuru icyo numvishe nuko ari umuvandimwe we ubwo nyine ni mukuru cyangwa murumuna we faya bose barasa amaguru faya bro pistoli robe faya muri gereza bajeje brigade urebe televiziyo nziza ubu ngubu mu gihugu wajya kuguruka avuga ngo uguze televiziyo yizewe bayita King televiziyo za King genda ubaza marike yitwa King uve kuri za marike zindi zinuburano yewe we umubago ndaba chamo uyu mugabo gambara rumenyereye na filime tumarinyeri wowe kivayo hasi kiboko biratabara hasi brigade sore turi byuma uretse ko filime hano ariko muri mu biki muretse filime y'umwaka rabe dore umugeri filime ko nayizanye structure kabiri punch kiboko yanitiyo gukubitiye abajinga bamwirundaho ushinzwe umutekano wa mugwaho n'abandi nabizi madam kurapini igrenada kurapini akabatamo fire urumwaca inzira ye bataye mitunda twagiye kandi tafari ku mutwe kubisi tafari yumva injegere mu mutwe manuka gutyo tafari ku bwongo
ngo mukubise itafari abyumvira mu gihorihori ndapfuye gihorihori simwikaragiraho mufungiraho amaferi simwikaragiraho do shinzwe umutekano uretse kure bakurya bona umukobwa bari kumutwara imfungwa ziba zimaze igihe zitabona n'umukobwa noneho hariya zarafungiye gufata ku ngufu filime punch hasi mugabo ari kwaka yo punch yo do tayira umukobwa hano bamugijije vayo aritere ku mutwe turashize y'umugabo ntabwo bagira tugenda atuje tugiye kumena urugi rimwe kabiri bararumena baribashe gutabara twigendere urabona ukuntu umwana yinjira imbunda ariko akahita gucungira nawe ukahita ukomeza We intercepted Nagatsu radio calls. It's heavily armed. amakuru ntaragera se mu gatsiko ka Nagazi ngo baze gutabara Nagazi ntabwo barabimenya Nagazi ni agatsiko k'umuvandimwe wuriye urimo hano ufungiye hano nibo babi cyane kurusha abashinzwe umutekano bana bahita bimanukira rebe binjira hano twagiye kandi twamanutse bana tubakuye gereza bimeze bite kugasobanura films.com mageragera abana barayisohotse mwese meze neza bana batomeze neza papa wacu ari hehe turahurira imbere bana baracyaza papa mwese mwambara ibyo ngibyo muhita mujya hasi bambara antibari n'abana bajya hasi arabizi ko urugamba rugikomeje basore imbere yanjye arabadu tegereje dore amasasu mu modoka yabo na antibari tayira tukuri inyuma turi gucungira babariho filime imodoka ni zimwe nziza zimwe pasiteri yampanuriye ariko zikomeje gutinda kungeraho urebe yewe turashize urebe komeza utware je buri modoka barimo muri G-Wagon urebe komeza imbere dore ibisasu nyana zimbwa ziri kubarasa komeza imbere hari amamoto menshi yadukurikiye imodoka za gisirikare abo ni abasirikare b'agatsiko kitwa Nagazi kadukurikiye do babakurikiye urebe babometse bana bakomeza imbere katurori bakurikiwe uriya mugabo biciye muri gereza afite umuvandimwe bafitanye agatsiko kitwa Nagazi kumumenye modoka bari kwitaga ibisasu do modoka yabo ari yasigaye inyuma rabe ni modoka zabisigaye inyuma bamenye ibya David yego bamenye ko yapfuye bivuze ngo umuvandimwe uri hanze yamenye ko David yishwe David nura mugabo biciye muri gereza yari afite umuvandimwe wica abaguverineri moto ya kabiri hasi bana ubwo burabica katururi bari mu modoka ya antibari zimwe barasama amasasu n'inji bara nabagabo ba anko bari kuturasa kubera iki nabana uri kwibaza ati gute abasirikare bambura umuntu wa papa cyangwa mukuru wa papa bari kuturasa hari moto ebyiri zisigaye inyuma yawe tuzivayo hut bahita babambana urebe hari UTV yadukurikiye ni kiriya kimodoka bana bato mwikomeze bafayo nyuma yabo ese bazi ko turi imodoka ko bari kuturasa kandi ari abasirikare ba onkeri do umwana nibyo ari kwibaza w'umuhungu azi ko papa we bamwishe parikani imodoka barayubuye rebe
Rabe. Fire. Ndagufite. Rabe. Do. Refilme. Bakomeza imbere n'utwana. Katurori n'abana babiri. Bishe umuvandimwe w'ikihebe kidakinishwa cyitwa David firiye gereza. Rebe Bazan Fire bakurikiwe akurino sore mukomeza imbere bakomeza imbere. Rebe yo Kamasasu kugera hano ni filime bageze hano hari abandi babategereje hano hari gari ya moshi isa nk'iyari bategereje bahita bayiparamira byihuse cyane ni filime yo muzana imiti tuvura umwana umwana yakomeretse. Muzana imiti ndikumama ya nakana. How bad is it? Umwana yakomeretse bingana iki? Open fracture. She's gonna need a doctor. Yo umwana akwiye kubona n'umuganga yakomeretse cyane. Getting to the engine. Guys, need you to take her over. Hey, got it. Rebe musore itavayo bakurikiwe. Kajugujugu irakatsindwa ku rugamba musore avayo hano. Rebe zano muri butu abiteguye igikoresho barafite kurama machine gun. Iyo machine gun umwana arayambara neza shiramo gaukaze gahure n'umunyutsi atuje yipowe tabwanutse vayo kajugujugu arayibona kajugujugu mwana fire bamutamu fire do filime ko nayizanye ariko kugasobanuye films.com dore umwana rero filime witonze ahita katana rebe arindi kajugujugu ikiri mu kirere banza agufungurira hano cyafite cya machine gun icyo yipowe fire Kopo bamutamu Rabe Le film basirikare bahita bamanukira kuri gari ya moshi ndege kandi idahagaze. Turabana bana abasirikare bagatsiko kitwa na gazi bacuruza ibiyobyabwenge amaheroine n'ibindi byinshi cyane. Bafite amamiliyari yabo urumva abantu bafite amamiliyari yabo bakora ibikorwa bitemewe mu manuko bafite igisirikare gikomeye bubatse empire yabo y'ubugizi bwa nabi. Akura nanjye nubatse empire y'agasobanuye nasanze agasobanuye kari mu marembera subizikuzo sanga kariro kare hagira internationale do kandi ndakora bakigana nayobora bagakurikira niko byahoze niko n'ubu bikimeze ndacyakora bakigana yewe nayobora bagakurikira do do cyuma ku mukobwa uretse kobwa fata pistoli fire kubwiye ngo nta kanya ko gutuza ndi mubaye ni igikorwa ku kindi bimeze bite yevayo comekamo hano ucece mu gace ucece do rimwe bose basaranganya
bibakwiye kigabo hano bajya kuri gari ya moshi bebe kigabo kimushyira hano kiramukanda uretse kugeza umutwe habuze gato do buretse kagabo nitwaye do hasi bana bareba uyu mugabo kandi yipoweye do mwana irumirwa mwana yikanga mbona umugabo rero nindwanya amaraso ibirambo hirya no hino iramugo do Achana uhaguruka. Nick, you good? Nick, umeze neza? Nick umeze neza? Ajya kureba Nick. Menye wagwana. Aza kureba Nick. Umusore. Do. Na mwanya wo guhagarara afite kandi yipoweye kandi yiturije. Kora utuntu tw'utumanyera ageze hano. Sanga Nick ameze neza. Okay. Ameze neza. Better than him. Ameze neza kurusha uyu mugabo twarwanaga. Shit, get down. Jasi! Fire! Do. Dore kajugujugu monche. Cover me. Ndinda mwereke. Sura vayo. Zamukano hejuru. Iri akajugujugu yihibyayo. Sura vayo gufatira ikintu cy'ikigozi hano. Fire! Kigozi gisiritse ku rubunda. Bebe. Kazi karakozwe kandi abayipowe shawo Stop the train, Nick. gerageza uhagarike no gari ya moshi tugeze ahantu umuhanda urangirira gukaraga gutya feri zapfuye Yes, secure the family. We got no brakes. urabizi murinde famiye nta feri dufite ibyo barabimenye nta feri bafite be filime bavayo urabizi barabanza bizirikana kandi babwira ngo umukandara mujye muwambara uratabara baje kwizirika imikandara barizirika Figure it out later, mate. bigiye kujya uriya moshi dore ukuntu yaparitse do ukuntu yababiranguye niwe utari wambaye umukandara do yabarengeje umuhanda ibyo birabaye bishe nde David kuri we twaramwiboneye kiyebe ruharu kuva abana ngo bakuriye mu ntambara niyo yabareze duri mukuru w'ahantu ari amakuru yamugezeho bagabo barahumuye bagabo batajya baseka ngo nta kintu gisekeje barabona ku isi kuva bavuka rero yatangiye kwibuka umuvandimwe muri umuna we bishe aribuka muri umuna we disi bahunga mu ntambara arabyibuka umugabo agenda muri zimwe nziza bakoze amafaranga avuye mu maraso no kwica abantu n'ibiyobyabwenge nta kintu waza ubabaza dore umugabo yaje hakunina hari gengo shamwihangane n'ibigabo ngo bikundana cyakoze umuryango Daniel Ben Hadid nawe akarimo cyane mwihangane muvandi cyamamara ikikarimo dore ngubu buryo batwatatsemo bari bateguye bari abantu nka bane cyangwa batanu nabo muri Chechnya se wapi ntabwo ari kuri abarwana abo muri Chechnya ntabwo biyoruganiza kugira ngo bakore utuntu turi ku murongo nimba ari umuntu ashaka kwihoreraho liste nini y'abantu bashaka kwihoreraho we muki oya bari abantu ntabwo ari abari baje kunyihoreraho bishe umuvandimwe wanjye aba bagenzwaga n'ikindi kintu naramenya icyo ari cyo umvishe ikihebe ubu ni abanyececeniya batwatatse se abanyececeniya ntabwo bategura nk'uko bari abantu batwatatse bategura bivuze ngo imitegurire y'aba bantu yabateye ubwoba bakora utuntu turi ku murongo dusukuye turi mu bwenge nubona utangiye gukora ibintu utateguye by'igihe kizaza ariko urakora ibintu wateguye ngo ninkora ngo baramaye tegura ibintu bizagutunga imyaka nk'icumi iri imbere cya myaka 50 nk'ubu ngubu njye nemerewe kunywa gusa umwaka wose nikoze ku mufu abasinze se ko batugurira njye ntabwo ngenda nsize papa mushiki waragukeneye papa we ntabwo ari buze bamubwije ukuri noneho yapfuye hariya ni icyo ubutabona
Did you kill him? Rero wanyiciye papa dore icyamwishe wamwishe kandi ntabwo cyaguhakanira ngo sinamwishe ntabwo nta kiyebe nta muraro ubeshya arakubwira ati natamwica Sandro mungu yitwa Sandro Sandro Chigwarye wishe papa wait Listen to me. Mva He was gonna kill you. Yaragiye kwica nyoko Or her. Nagomba guhitamo papa wawe cyangwa mama wawe so yaragiye kwica nyoko nice so Sandro kugira ngo nema ninja y'Ikigali yita za Sandro kagahungu kitwa Sandro arabimenye ko papa we yapfuye turi cyamwishe kiripo we kibwanuka abantu bakora ibintu bazi ntabwo bajya bayagara babipowe nishe so uzaba papa b'abantu nishe kumbe dore ikibaho cyaje feri ya mbere cyaje kure umuvandimwe wacyo yapfuye umuvandimwe yapfuye utangiye kwibuka umunsi umwe bigeze kumukubitana na murumuna we wapfuye arabyibuka cyura murumuna we bamutimbuye nagerageje kumurinda kuki utarinze murumuna we papa yaramukubise mu gihe murumuna wawe akubise ugomba kumurwanirira kugeza nawe upfuye gute bakubita murumuna wawe bisha abantu ukuntu papa bakuza batoza papa icyo gihe akubise umwana mu menu gutwi mpaka uyu munsi yambara insimbura ngingo imufasha kumva mu gutwi ngo mu gihe bakubise murumuna wawe ugomba kumurwanirira kugeza amaraso agushizemo niyo magambo papa yamutuza agakira umwana icyo kintu yabatoje mu gihe bagize umenyera umuvandimwe wawe Ich brauche die in Donau City Straße. avuga aho bahurira Mu minota 45 turatugeze Vienna ni muri Austria turatuhageze bari muri private jet bashyira bya telefone hano bya satellite mu ndege harabura gato tuhagere. You're right. Need anything? Meze neza ari cyo ukeneye? I'm hungry. Ndashonje. Let me see what we got. Turebe n'iki dufite mu hano ni muri private jet. Umwana yitereba cya telefone gishobora guhamagara muri no mu kirere cya satellite. Ya smartphone. Could aspirate. Umwana munyweshe gacya dapfa. My child. Wenzi kurera abana banjye ntunyigisha uko mbagaburira. Amchiteva tamshwiteva. Yakumi Karis. Dajbene. Nitwagera harabara umuganga. Farya ruvuga ikirimi cyo muri Georgia. Guhera kera. Doesn't know. Ntabwo uyu mukobwa bizi. He was married to my sister. Uyu umugabo bona hano yari ashingiranwe rigana muvandimwe wanje. Tuvukana muri Georgia. Rero ngo uyu munye Georgia. Thanks for the heads up. Oh, ayo makuru nayo ndamenye. When we landed. Indege parika nari kubikubwira niyo yaratariye babwira ko umugore bashakanye kera uri muri Georgia niyo mpamvu navuga ikirimi cyo muri Georgia. Ndetse uyatabaye n'abana be nabo nawo muri Georgia. Umukobwa ufite umutima ukomeye. Vuze ngo bano bana ababereye bofuri. Rebi. Umwana uri hano ari kureba igitelefone kiri hano. Uyu nguyu bamujombye icyuma yatangiye kwidoda. It's not unusual. Umwana yakurakari ibisanzwe. I should have stayed behind. Nagombaga kuguma inyuma. Be safer with me, Dad. Abana banjye bagakomeza bari hongeye nkapfa. No, that's not true. Turabizi ko atari ukuri. You're almost free. Harabura gato ngo tuhagere wite wishyira wizane. I safe, okay, I promise. Nabageza ahantu hatekanye kandi ndabigusezeranye. Wakoze Tayira. Yarongoye umuvandimwe uyu mukobwa none ari kubatabara. Nimba uri bofre w'abantu babe hafi bafashe. Umwana yafashe telefone arahamagara. Ure film bari mu ndege. Isahamagara. Yahamagaye nde? Ahamagaye mukuru wa papa we. Ndakumva. Ikiga. Sandro. Anko, ni njyewe Sandro. Zadkhar. Sandro. Muri hehe? Tete chimi spoko sabine ta. Ese papa wanjye ashakaga kwica mama? Sandro. Subiza papa yashakaga kwica mama. Tete shema githra. Yumva amagambo nyoka kubwira. Uranyumva? Kagat momusmine. Mama wawe byose niwe wabikoze. Niwe wishe so. Unabine maga khobai. Mama wawe niwe wicishije so. Wa mwana we. Tete khani yashenza bona unda akena. Icyo yashakaga no kubatwara ahantu kura kabahungisha so.
ერთად ხარ ვინც ეს გააკეთა ხო? none ubu muri kumwe n'umugabo wishe papa wawe ვიცი მე ხარ. muri hehe wa mwana we muri hehe ვიცი mama შენებენი wibuke kuri uri umwe muri genge ya Nagazi muri kwerekeza hehe basi ngo nkwereke utuntu nikorera მე ხარ twekekhe muri kwerekeza hehe iyo magambo babajije umwana wese umwana arahavuga ntaga havuga bari abagabo bafite igisirikare gihambaye. When I first met you in Brussels, ndibuka bwa mbere duhuri Buruseli Parliament, umugore wawe miye yakoraga muri Parlement wazanye n'uyu mwana w'umuhungu uriya mwana w'umuhungu mwarazanye icyo gihe nari mfite imyaka 19 baby, umuhungu wanjye akiri akabebe was I? nanjye nari umwana. Listen, I know what your sister must think of me in this. Zokomiya umuvandimwe wa ntekereza twashakanye kera Just want you to know that I'm ariko nta kintu nabikora Thing a parent can endure. ndabizi n'uburibwe umubyeyi kubona umwana wapfa uyu mugabo amenya umwana we yarapfuye uyu mugabo arabyibuka umwana we yajyaga amushushanyiriza utuntu ari kumwe na mama we umwana we yarapfuye ubwo barabivuga n'ikirahure kananirwa kugifata. Rebe hakurino muri Vienna Austria aho bari baje mu murwa mukuru wa Austria bari Austria mukunda gasobanuye kacu namwe iyi website kuva yaza isi yose sigaye yirebera gasobanuye nipowe uchechi ugachi do zese zizo urabona ko bari kwamamaza imodoka ariko za Volkswagen kuva twatangira filime arizo ziri kugaragaramo gusa ariko yena nakubwira ngo zana produit yawe nawe yamamarizwe muri filime nk'iyi zarebwa n'amamiliyoni y'abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari ku isi yose kabigendamo buguru ntege yarasigaye aho nyine asigaye hezeweho kwamamariza ni mu gasobanuye Karoki Rebi bana bari hano bamaze kugera muri Vienna. Okay, let's hustle, guys. I need them on a plane in 6 hours. Urabizi bakeneye mu ndege mu masaha 6 yo bamaze kuyinjira. Merci. Bakubita amaviza bano baje gushaka amaviza bari buze kugenderamo. Bagiye gushaka visa. You should get some rest. Kwiye kuruhuka. Papers are in motion. Ibipapuro biri mu nzira bizana turi bugendereho twambuka bagiye kubashakira amaviza. Why didn't you tell me? Kuki utari warabimbwiye ko abana agiye gutabara bafite icyo bapfana abana ba murumuna w'umugore we. I'm sorry. I don't Babari. need your apology. Ntabwo nkeneye imbabazi. Your trust. Nkeneye icyizere cyawe. Kuki utari warambwiye? I wouldn't have said no. Ntabwo nari kuguhakanira ngo imisiyo tuyikore y'umbwiza ukuri. If it Rero namubwiye ko ari y'abakiriya. Nimba byari ingenzi kuri we twagombaga kuza. It is. Byari ingenzi kuri nge pe. Kuza gutabara abana ba murumuna w'umugore we. Byari ingenzi nk'umuntu w'umugabo. Thank you, doctor. Urakoze muganga. I can't imagine what it must have taken to raise good kids surrounded by those men. Sinimvisha ukuntu wareze abana bazengurutswe na bira bigabo by'ibyihebe bibikuriye. Your kids from harm Ariko abana be warabarinze. found a way with nothing. Alone. Barize wenyine. I know what it feels like. Zuko bimera. There. Nanjye ubwo buzima nabubayemo. Everyone deserves a second chance. Buri muntu akwiriye amahirwe ya kabiri. Yeah. You think what you do is good? Urakeka ibyo wakoze ko ari byiza? You think you saved me? Urakeka ko wantabaye? That you're some hero? Kuri intwari. Doesn't really matter what I think. Cyo nekereza sari cyo kivuze. Pay me to do things I can't. Gendishurwa nkakora akazi. My father. Wishe papa wanjye. Bari bakwishyuye? Did to kill him, didn't you? Mama wanjye yaguhaye akazi ngo wice papa. Risk everything to protect you and your sister. Mama wawe yishyize mu kangaratete ngo akurinde we na mushiki wawe. Let your father put you in. Abakure muri gereza so yabashyizemo. They would have killed us on the outside. Iyo dusohoka bari kutwica. Just off the Nagazi. They would have... Abanzi ba Nagazi bari kutwica niyo mpamvu papa yatujyanye muri gereza. So he could watch over us. Kugira ngo aducunge. There so we can control you. Yabazanye gereza ngo abakontorora isuku barinda. Wake up, kid.
kanguka wa mwana Why your mother would take you and your sister and give you a lot. yarabizi ko mama wazabajyana we na mushiki wa ahantu harinzwe akababura The good son is supposed to stay with his father. ariko umwana bagomba kugumana na se Yeah, well, at least my father didn't leave us. papa wanjye ntabwo yigeze adusiga ariko uyu mwana bamuforomase mu mutwe papa kubajyana gereza umwana siko papa yari ari kubakorera ikintu cyiza umva cyana we ikirebye abona ibyana gifite imyumvire kuba papa yarabajyanye gereza hakunino Tidirame უნდა გთხოვოთ, ასე ოდესმე ვთხოვ. iki nicyo kintu cy'ingenzi cya mbere mbasabye gukora kwihorera ჩვენ სახში შემოვიდნენ და ოჯახის abagenga baje mu rugo rwanjye bica famiye yanjye kandi turi abavandi და ღმერთის სახელით ის კაცი უნდა მოკვდეს ჩვენი ხელიდან. uwishe umuvandimwe wanjye agomba gupfira mu biganza byacu niko Imana ivuga ება იარაღი ავიღოთ ხელში. muri abavandimwe banje ubuzima bwanjye ni ubwanyu გამოყვები და არ მიგატოვებ. tuzagukurikira kugeza ku iherezo ჩემი სიცოცხლე თქვენ. ubuzima bwanjye ni ubwawe muvandi Jimmy. nanjye nuko ntibigabo twite twataka bahite bataka barubareba kuva hano ujya Vienna ni hafi cyane ngo bakureyo imbunda zabo bebe Amant sicyoცხლეს არ უთილდები. ubuzima bw'aba basirikare ujyanye umeze nk'ugiye kubwangiza ibintu ntabwo biri burangire neza wababwiye იბრძვი შენი ძმისთვის uba ugomba kurwanirira umuvandimwe wawe წვეთამდე. kugeza igitonyanga cya nyuma cy'amaraso kigushize მახსოვს მამა ჩემის ნათქვამი. ayo ni amasomo papa yanyigishije ko ngomba kurinda umuvandimwe wanjye kugeza ku mwuka wa nyuma mu gihe rero banyiciye umuvandimwe ngomba kubahiga abo bantu kugeza mpfuye ahubwo nanjye dore inyubako barimo Vienna ibihugu byishyura bano bantu bakina amafilime bakaza gukinira filime mu bihugu byabo kugira ngo bamamaze icyo gihugu ko ari cyiza bukerarugendo buraguka busa nimumenye Vienna bano bakina filime murabishyura bakaza bagakinira mu gihugu cyanyu RDB yo muri icyo gihugu irabishyura Done. Met once before. You played in the beach together. I don't know if you remember. weho n'umwana wanjye mukira abana mwigeze gukina ariko ntabwo byibuka mwari duto Now, mwendaga kungana mama wabo baravukana abwira I umwana saw him. He was sitting in a hospital bed. bwa nyuma mbona umwana wanjye yari ari mu bitaro ari gupfa Papers and crayons spread out everywhere. afite igipapuro yanshushanyirijeho utuntu I came to say goodbye because I was shipping out to Afghanistan and naje nje kumusezera kuko nari ngiye kujyanwa muri Afghanistan yeah, he might not be alive when I got back. ariko nasize arembye cyane mvuga ni nshobora kuzagaruka simusanga akiri muzima I came to the hospital and there he was on the bed drawing. ngo nazaga nje kumusezera nasanze aryamye ku gitanda ari gushushanya umwana wari kutubwira wavuze ukuri And I left. icyo gihe nasize umwana mu bitaro ndagenda yarajyanywe muri Afghanistan kurwanayo nk'umusirikare It's just me walking out on him. ikintu cya nyuma umwana wanjye buriya yapfuye yibuka ni uko yibuka ko nasohotse mu bitaro nkamusiga nkajya ku rugamba She stayed. ariko mama wawe yagumye ku bitaro arwaje umwana wanjye Father for years to keep you safe. ndetse mama wawe yagumanye na papa wawe iruhande abarinde mwembi Things you didn't, she stayed. To keep you and your sister safe. mama wawe yagumanye na papa wanyu kugira ngo abarinde mwembi That shit's gonna get harder from here, but you're gonna have to take care of her. She's gonna need you. mama wawe araza kugukenera nimuvana uzamugume hafi umurinde nawe yarakurinze What's for you? mama wawe yarahabaye nawe uzahabe kubwe Others' lies consume you. ntutume ibinyoma papa wawe yagushyizemo bikwigarurira papa wawe yarakubeshye uzite kuri nyoko niweho biriho abwira umwana He wasn't always like this. papa wanjye iteka ariko ntabwo yahoze ameze kuriya umwana papa ntabwo ari mbabarire No, it's okay. oya bimeze sawa He's coming. araje induje kivuga ngo araje akinasaba imbabazi abonye ko uyu mugabo ntareba irye kajugujugu yabonye hey! mama we yikangamo babazi hey! Kid, what did you do? wa mwana we wakoze ibiki iryo jambo yavuze yese amenya ko iki cyana cyarabuye cyabateye urabizi twatatse mupakire We gotta move. tuve hano bimeze bite Found us. bamenya ahantu turi mbe ntabwo bahamenye ni iki cyana cyabaraburije tuve hano tugende yarebye umwana areba hasi n'isoni batatswe turi kajugujugu The elevator down. Walk calmly out the front door. urabizi mufate sanseri turaca ku muryango w'imbere bavayo sora vayo hano baza kureba wagwana do
no hasi bahageze bagabo bahita bapanura bafite genge yitwa Nagas. Use the armored cars to punch through. Urabizi tumanuke hasi mu igaraje dufatiye amamodoka ya antibari niyo tugiye gusohokera turabicanye bimanukiye re filime ku bwinshi yo hasi cya hejuru baraza guca hasi abana se abana urebe andi kumwana no romwandikiye ngo dure ku muryango w'inyuma mama wamwambura telefone arebe arebye abona icyana cyarabuye cyamuteje murumuna w'umugabo we Rakagat. wakuze ibiki mbabarire mama wakuze ibiki gute watinyuka uyu mugabo uri kwandikira ntago akwitayeho kwese araza kutwica Nagazi ni famiye yanjye Nagazi ni karagatsiko k'ibyihebe umwana yakuze ariko bamubwira gengo yanjye niyo famiye yanjye Nagazi bebe di famiye yawe na nina mushiki wawe niyo famiye yawe barabandi si famiye yawe bakirawe do mujyasi jasi fanya do abo yitangwa ni famiye ye barabwira si urabe turi sasa koresha mama we do sore ugiye kubaha ibyabo bacaho urebe Chopper on the roof. They're pinching us in. kajugujugu ku rusenge hasi hari abandi baciye n'amamodoka turaca hehe barashaka kutugoteramo hagati muri filime bahita bacaho basirikare bake cyane bari go ku ntoki batatu binarumikwa basirikare baca hejuru bimanukiye abandi baciye hasi bategeremo hagati ni ibyebe byo muri Nagazi byawumuye bidaseka bifite ukuntu byimanukira gake igabo Pericano bibanza bikureyo za rocket launcher RPG We'll punch a hole, break you through. Thank you. Go. barabizi mwe mukomeze imbere twe turabarindira hano rebe yo Sandra! hey Kid, boys! I got him. Yes! mwana caho mwana arirutse sike He's going to his uncle. agiye kureba wonkere we yo dore sasa polisi kuvayo bayitamo polisi bayitamo mwana arirutse yasanze wonkere we yeah. Boy! Heads down! ko nayizanye ariko mwana araciruka yo Come back here. Sandro Come on, kid, come back. mwana muto garukano yahuye na wonkere we I want to do that. mwana muto nyizera Odicet. ngwino mwana muto dore wonkere mukuru wa papa we Mother, ngwino usange nyoko Eşini modir. uriya wimwumva your mother did all of this to protect you. Come. mama wawe yakoze ibi byose ngo akurinde Bu eşini modir. tugarukire rata tugarukire Sandro Odicet'ten. ngwino muri famiye yawe ngwino muri famiye zaje hari indi yaje gore yaje ni Nick bakureyo RPG RPG rocket propelled grenade ko bayita
Rebe amukurayo nikomeza neza kubise kisasu hariya Dedeciğimiz brali ariko. amakosa ntago yaraye mama wanjye mama wanjye ashaka kudukura muri gereza cyana we shira mu modoka Tamelude. gume mu modoka do bigade bitch mucunga umwana kigabo cyifatiramo tugire urabe fanya sasu urabe batamo fanya uned urabe bana babiri fanya urabe Katan twagiye bihuse cyane bifite ukuntu bacungirana byihebe byashe bano bitsimbye mu modoka fire do fire batamo kubitanye na Daniel Banadit cyamamare mugabo irwanye mwibuke muri Brad Sport mwibuke do muri True Vengeance do Rabe tugabo yo do fire kumerzana bajinga baturiho do bash sasu bana bari gucika urabe bani mu barase dore ngabo do kamodoka baragaterura bize biti kivayo batamo mande zose babateze aho bajya parika hano turashira gume hano vamo do filime ese twemere kwataka abarashi bari hariya n'abashinzwe umutekano barabareba indege ya polisi indege ya polisi ngo kirongera gishyiramo polisi iraba polisi urano sniper polisi yaje polisi umugabo yikurirayo yifatiremo kajugujugu bayitamo ya polisi yo bagabo ntibatinya polisi mugi hagati mugi bawugize uburere bari gukinira ku bikorwa remezo bya leta biva mu misoro y'abaturage urabizi ijya ku rusenge uriteguye cye do fanya sore mfite kunare kuri sasu birimo imibare urebe birimo imibare kivayo cyabe gikuru cyahoze ari icyicanyi cyishyurwa cyifatiyemo urebe fanya cece sore muveyo mbereke bavayo ucece njirana mwana abatuje shawu fata imbunda agatuza kare kuri sasu yipoweye urebe byebe byashe bakomeje imbere bari guharura inzira do mfite ukuntu bahererekanya umwanya mwakabanza imbere agacungira undi urabizi turi muri esanseri kuzamuka hejuru mugire tugire bavuye muri etaje imwe binjiye mu yindi sigaranye umwana umwe do cyebe kirababona dore ijisho Heading up now, we're right behind you. urabizi natwe turi kuzamuka tubari inyuma Head to the roof, secure the chopper. I'll sweep up from the floor below, split their focus. We'll clear out. mwinjiraho mugeze hose muhakubura tuza tuwacu This time. sawa Jet. areba kana hano kihibi urabizi team 1 bari kuzamuka basanga hejuru team 1 yitivuna bari ku rusenge babwire Serigo na Constantine bacunga aho bari bwinjirire cunga barimbo binjiriramo fata chance G rebe bano bahise bazamukamo hano urebe bize neza uraza kumera so fata chance kura tanu What do you? babarire
mbare ko nabazanye muri ibi bibazo byanjye. There's nothing to be sorry about. Amavu yo gusaba imbabazi. Yeah, okay. Turakuvana hano. Back to your sister. Tugusubize gura n'umuvandimwe wahoze ari umugore wanjye, ndabahuza. Umugore yapanitse ari kubona ibyicanye ari byinshi gusa uyu nibyo yamenyereye. Uyaranapfa akazuka twarabibonye. Dede çemiş mi klasa birebs? Ese baraza kwica mama wanjye. Iyo uza gushaka ko nyuka aguma ari muzima, ntabwo wari gutelefona twebwe wari kutureka. Wumvishe umusaza ukuntu amubwije ukuri ati uza kuba wifuza ko mama waguma ari muzima, uba wiriwe uduhamagara wacana we, bivuze ngo uriya mugore barashaka kumwica. Umwana yumvishe ko yakoze amakosa ubwo yahamagaraga. Do bahageze ku rusenge. Fire rabe magazine shiramo bashyiramo fire masasu barafite hebi yo sari babategeyemo siyo barimo hebi Guys, nigga on the 57th floor, south side. Tubakeneye kuri nivo ya 57 igitaraganya ni benshi. Urabinzi igenda ufatira ya famille. Do! Yaramurindira. Bita cyo. Do! Bari kunenga. Fire biranga. Buretse. Urabe. Muri etage. Mindani. Batamutuntu. Yita basanganira. Sirikare. Buretse. Do. Muri gym ya etage. Buretse. Urabe. Asi. Buretse. Fire. Ka rugondi hene. Ana mukorora. Buretse. Baga mukaguru. Asi. Kobwa. Somanuye. Films.com niyo website yacu. Filime zisangwa. None buriya ushaka kwishyura neza. Ikode yacu wishyura 7,000 ariyo 046 536. Ikode yanditseho Kimomo iyo wishyuraho. Yeah. Fire. Do. Rabe. Yeah. Yeah. Baby. My way. Baby. Yeah. Kuri n'umukobwa dore ukuntu yamanutse kuri etage. Sasu. Do. Kandani icyuma kiraka abona muvandimwe wa mukobwa ari kumanuka kuri etage icyuma ahita avayo. Dore ubwe yahuza aza gutabara umukobwa arasamo hano kirore kirameneka ahita yifata anafata umukobwa. Babonye icyo bita ubuvandimwe. Yeah. Kibe kivayo. Baby, kiramubona. I'm going to enjoy killing you. Giye kwishimira kukwica. Get in line. Nawe jya ku murongo w'abandi bashaka kungisha kimurasa mu kiganza yanga kuri umusirikare. Let's care for this woman. Menya hari uyu mukobwa umwitaho cyane. Good. Byiza. Now you know how it feels to lose someone. No, ugiye kumenya ukuntu bimera kubura umuntu ukunda. Do! Bayita barasana cyo. Abuze gato. Mukobwa yari muzima. Sasa shizemo. Kaboko kari gucika intege. You trust me? Uranyizera? Should I not? Ntago nkwiye kukwizera sa ahubwo. Kanaga mu nyubako muri gym. Agakobwa. Kibe kita kizamuka. Umusore nawe arazamuka. Get the family. Yeah. Yendere famille yawe.
Urabe Kibe Churusore shawu yantari yanarafayo umugore n'umwana mugambanyi do mukobwa fayo kira mama gazeni yihuse tamirindi sasu tamirindi ku mutwe yihuse cyane ni Nick umukobwa ni nyirwanyi. Yes. Sir? Yeah. Are you good? Yeah. Let's go. Do! Asi! Regi! Rambikana! Do! Bari kurwanira ku gasongero ka etaje abagabo n'abasazi. Abagabo n'abasazi we! Do! Ramwirenza! Ramwirenza! Kurwanira ku birahure bikomeye! Aramukurura kuri etaje. Ndekura bro! Baranigana kuri etaje hejuru. Hey! Bebe! Do! Kirori kirabanza kirasaduka yukuvayo parikamo hano hasi. Got the family heading up. Famille ndayifite turi kuzamuka hejuru nanjye ndikuza. Let's go. Yo. Bafayo. Sasu. Bamushizemo. Hey! Fayo. Hey! Yaz ararashwe. Bimeze bite? Katururi. Sasu. Bebe, bamwinjije muri kayijuguru. Yo. Tyler, what's going on? Tyler bimeze bite? Just keep us flying. We komeza ugurutse indege nta kindi umugabo ameze n'abari gucira amaraso. Okay, buddy, we're going. Yes! Yeah, buddy. Yo. Yes, look at me, buddy. Eyes on me. Okay, stay with me, buddy. I got you. Yo. Katururi. Yarebye abona musaza we nuko apfuye. Yo. Katururi. Yo. Nuko yapfuye yazi. Umusaza wuyu. Katururi. Yeah. Urebe. Ramokta. Byagenze bite? Arabazuye. Byagenze bite? Yo. Baby. Hey. Hakunino. Katururi. Bei der die Auseinandersetzung mit einer Szene, wie sie die Stadt erlebt hat.
kuri televiziyo. Muri iryo joro bazanye ku kavumo ke umwe yibera mu gashyamba. Bakumiritse niko kanya ubwo babonye ko kwiyitaho gahoro gahoro. Yaje natangira gukarabya umurambo wa musaza we. Mirambo barayikarabya. Kera shabara dutuburiraga. Kwarango haroye idini ngo umuntu apfuye ngo baramubaga ibyo mu nda bagasohora bakajugunya. Amatwi ngo bakayajugunya ukwayo n'amaso. Kumbe nuko umukarabya bisanzwe. Apfane wuzu. Niki umusore yari umusirikare uhambaye nuko yaciye isheni. Nawe kugira ngo umenye ko ibintu bikomeye uri kureba iyi filime uzapfa. Faranga yawe basigare bayarya batarayavunikiye. Waranyimyeho 7 naraguhaye sho. Uzika gasobanuye kari mu bintu ushimira Imana ko wasanze kari ku isi. Kagufashije kuryoherwa n'ubuzima bubishye buba ku isi. Ariko kwikura 7 ni intambara. Ngomba kuvuza induru koko. Kimba numva mundi mideni. Ugomba kuyohereza nta nabibasabye. Cyana abaca 7 gukohereza veni. Atiroki kucuca make. Saba abantu babahi. Rokunywa iki? Asaya karuhuko. Sagahene sise shagira ngo ndanagora. Nagahene. Mia, umbere hano umugore we. Wahoze ari umugore we nako yaje hano. Uvukana n'uyu batabaye. Narinzi ko nazongera kukubona. Uyu yari yamusinziranije ati nzaguhuza n'umuvandimwe wawe. Aba yipoweye kandi uyu je yahoze ari umugore yitwa Mia. We nani kintu bavugana no hoze ari umugore we. Ntiwamenye ibyo barapfuye baze gatana musuhuza. Cyabagabo n'abagore nago babyivangamo. Nta numwe usuhuza undi nukureba numwe agacaho n'undi agacaho. Tuvuye kurya tugaruke hano. Indege iparitse hano arabari kwitamo. Do cyakihebi. Teliko kanacwenguze. Igihugu cyose kiri kuguhiga. Kubera kavuye yateje. Bidashegizle yakhoje. Ngaho genda utunganye indege. Ibacikisha. Resati nagazi dazwa. Twabuze abasirikari 10 banagaze. Twara abasirikari beza. Ugeshiniho? Ntugire ubwoba. Hatsunarde. Biraza kumera sawa. Kimagaliti unayo Sandrostus. Ugomba gurugera uriya mwana Sandro. Esiresheni tampaligon. Nupfa uriya mwana urabura umuhaye uruheruke. Cyangwa funga. Sandrostus. Utabura uriya mwana Sandro namuha urugero. Cyakeda. Nimpunga sinice uwishe papa we. Tuhomersukitho. Okereka tubaza Imana. Hano numugabo udashyigikiye ko bajya kwihorera. Kureyo Bibiliya. Tubaza Imana ni iki bivugaho. Ugeshini yarametushentano. Nimuzatinye ndi kumwe namwe. Ni Bibiliya. Upali ari school kate. Imana iba hafi y'abafite imitima imenetse. Byo narabisomye. Nabicanye basoma na Bibiliya. Isimjeruda. Mertmas mena imito tsagartwaro. Imana iri kukongorera mu gutwi. Ushe. Amardosheni sibraze gesmis. Ariko nturi kuyumva uri kumva umujinya wawe gusa. Piskadaribda su. Papa wanjye ukuntu yakugereranyaga. Multfilmida. Yakugereranyaga na ya filime y'abantu bakina cricket. Sorora gasasucu. Wa muntu ubuze yongorera umukinnyi amubwira ubugoryi amubwira ubugoryi. Nawe uvuga ubugoryi. Urabyibuka? Sadareha. None papa wawe ari hehe? Ntiyapfuye. Uwavugaga ngo ndi ikigoryi. Sadareha. Muvandimwe wawe se wari? Ntiyapfuye. Sasu. Isamurasa kivuga ngo abuvuga ngo banyita ikigoryi bari he ntibapfuye. Ibintu uri kubabuza kwihora abwira ati nta keza ko kwihorera. Bahise bamwica. Suwitsodero twayamelodeboda. Nari mbizi iteka ko ari isasu rintegereje. Atarmegunashi. Ariko sinari nzi ko rizava mu mbunda yawe muvandi. Nonyici. Abicanyi babizi ngo nari mbizi iteka ko ari isasu rintegereje ku isi rizanyica. Iko Bibiliya ivuga tuwicisha utunzwe n'inkota yicishwa indi. Use ko ntunzwe n'agasobanuye we.
sinzapfanye Yesu azaza atwara umugaragu Timo Coco. Sweetheart yewe uranakoreye Imana nkiri ku isi Dem. warakuze Mia takuwa sikisatsuka. Auntie Mia agiye kudufata tujyane Nuri se musaza wanjye Sandro wari hehe buri cyo basubiza Sandro n'abavandimwe hano ruri kwitamo Nadia, coffee if you want. Milk, 2 sugars. gukoreye ikawa amata n'utuyiko tubiri tw'isukari kimbwa yanze ashyiraho irebe Look, if I had anyone else to ask, I would have. iyo nza kugira undi muntu nsaba ubufasha niwe nari guhamagara simbwire wowe Yeah, no. ndabizi Good. uyu mugore n'umugabo nimba barapfuye ibiki God, no, you don't want to ndabizi hear this. ibyo ngiye kuvuga ntushaka kubyumva I'm sorry, I wasn't there. ariko mbabarire sinari impari I'm sorry I wasn't there. I'm sorry I didn't stay. I should have. bare sinabashe kuhaguma sinari impari ubwo umwana wacu yapfaga nagombaga kuhaguma hari You're right. I don't want to hear it. ibyo rero kuko wavuze ukuri sinshaka kubyumva uyu mugabo umwana wabo ari mu bitaro yagiye ku rugamba igihugu cyaramuhamagaye umugore yararakaye rero utusiga umwana ari mu bitaro ngo ugiye kurwanira igihugu Didn't you stay? kuki utahagumiye umwana ari mu bitaro Just stay. kuki utahagumanye natwe Needed me in bari bankeneye Kandahar. muri Kandahar ni muri Afghanistan natwe twari tugukeneye mu rugo Milo, why didn't you stay? leta yari imamagaye igihugu iyo kiguhamagaye uritaba ntabwo ureba ngo umwana ararwaye umugore aramubaza ngo kuki utahagumye I couldn't fix it. I couldn't fuck. ntabwo nari kumuvura ntabwo nari kumwitaho icyo kibazo nari mfite ko nari kubasha kumuvura nta kintu yari bukemura umwana wabo yari arembye yari arwaye kanseri y'inkondo y'intoryi umugore dore ukuntu areba umwana wacu apfe ngo uri kurwana ngo uri ku rugamba abagore nawe urabazi telefone bakiri muri ayo yo kirano telefone muri hangano telefone izi ndaje hano se nta network zirimo ndaje I'm standing here staring at my plane. hano ndi kureba indege yanjye Get on it. ariko ndi kumva nta yurira Because I could never live my life knowing you're still around. ndi kumva nta hunga ngo ngende nzi ko ukiri muzima Nothing to do with you. umuhungu muri kumwe mwana muri kumwe byamucanze Or we can finish what we started. hira aho urinze nkurebe turangize ibyo twatangiye urashaka ko tunegosiya se At the airfield. ku kibuga cy'indege By St. George's Church. urusengero rwa St George We'll negotiate. ntago nje kunegosiya nawe ariko ndaje kunegosiya ni ibiki umwana yita yipampa menya ikiba ahantu kiri kirashaka kwihorera nawe aravuze ati nimba ushaka kwihorera kuri nge reka nze turebe wagwan tumenye ibyo ari byo umusore yita yipampa saa 9 z'ijoro ndi gusobanura muryamye kugira ngo mwishyure 7 ngo nkwe Don't do this. bino wibikora Get them out. urabizi we gumana nabo imodoka yayifunze gumana nabo kandi uzabacikisha umusore afunze imodoka arayiboroka caho caho mwishyamba hagati niwe yagiye kwiturira kumbe tuvuye hakurya iriya kibe dore ngiki hari ibyo kiri gutegura umwana arareba umwana ukuranye na wonkere nk'uyu ngamurere ibaze nawe ukuntu yazakura ameze rebe umusore yashe iyi filime Volkswagen yarishyuye tu niyo brand yonyine bari kwerekana mwabibonye ariko mwe nababwira ntimuzi ahantu ho kwamamariza umusore avayo do ndege arayibona kira kitu ushinzwe umutekano hejuru
arabakira arabatanga Sergo Serigararashwe Serugo Sura itavayo do ndege bari kugendamo yo batamo n'amamodoka yabo naho gucikira niba nacika baragenda n'amaguru tu mwana yikangamo rebe kiramo batama kandi batamo tundi kwimyotsi bikangamo umugabo yabatatse ahera impande zose wagira ngo nishyira hamwe ribatatse baca inyuma mwihute fire kubitana na Daniel Bernhardt cyamamare rebe sore itakurayo rebe do bara huye bose ni babi fire tamutamu gusa nawe wamushyizemo nawe ararashwe bimeze bite nawe ararashwe Baby Kihebi uyarabakurikira yarashwe ari kuva amaraso menshi kandi ura mu mubiri twigiriramo uturaso duke koko Come ngwino You want the boy here is nimba ushaka umwana dore nguyu Let him go. muri kagende Oh, he stays here. Oya yaraguma hano You know, urabona God gave me a mission to rain vengeance upon you. Imana yamaye misiyo yo kugabaho imvura yo kwihorera kuri wowe Sometimes there's a great sacrifice. kandi iyo umuntu ari gukora ubushake bw'Imana habamo n'ibitambo He's just a kid. uyu ni umwana muto Doubt me. shidikanya yose ngo You'll consume yourself in a lifetime of ibeshye kuri imbarutso nturitse uyu mwana uzabeho wishinja icyaha yambitse umwana igisasu kandi amubereye tonto body. ubuzima buri kugushiramo amaraso wavuye ni menshi I've had worse. nanyuze mu birenze ibi pe Kamortera rimini. genda umwambura imbunda Oret mugabo meole bine bro. ntutume nsubiramo wacyana we ibyo mvuze urabyumvishije ibi bigabo byararakaye bigabo byararakaye The weapon. hereza umwana imbunda Yeah. Now weigh the gun in your hand and point at his head. Fata iyo mbunda uyimutunge ku mutwe. You're a coward. Coward. Uri ikigwari. Coward is killing in an army. Ubugwari ni ukwinjira muri gereza ukica umuntu utabasha kukurwanya. Darum ist nicht gut getragen. Wa mwana uyimutunge iyo mbunda gira vuba. Sema mashini witsumva. Uyu mugabo niwe wishe so. What is? Horera so. Mingo. Mwana mutunga imbunda aratitira. Esro letko. Kurura imbarutso. It's okay, man. Bimeze sawa. Bebe. Biranga. Co dyje? Urantengushye wacyana we.
urantengushye mbereye imbwa kure y'imbunda bakirora icyo yumvishije nyuma ye umukobwa yahageze yo Put the gun down. shyira imbunda hasi. Or you can exact retribution for your brother. cyangwa uje guhorera musaza wawe. His life right now. nimba uje guhorera musaza wawe twese turapfira hano. Je lui ai éclaté sa putain de gueule. Muginga ngiye kumuturitsa. Umukobwa afite umujinya aje kwihorera. Boy. Umwana mutozi. Yo. Good girl. Fuck you. Mwana. Hey. Yeah. No. Yeah. Arakiniga. Nacho. Kimushyirano. Kiramukanda. No. Yeah. Hey. Urukezo. Yeah. Hey. Urukezo. Baragegira ni babiri. Bato musumari wa 19 mu mbavu. Kimutano ni igisore. Yeah. Hey. Arakirenze. Umwana areba. Umwana yambaye igisasu. Fata akadobo. Kimisumari ku mutwe we. Umutwe. Mwira namwinjira. Kigabo kiri hano ni ikigome. Kurirayo hano. Uyafuta inyundo. Hari inyundo. N'umusumari nuwabura. Yeah. Yeah! 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 Do! Asi! Kwa hiya ariko. Yana hano. Kuramo igisasu. Bebe. Yana yikuyemo igisasu yitonze bucece. Kirambika hano. Kigabo kira. I'm sorry. Mbabarire. Siri komande yayihaye uyu. Uyatereka. Yarashwe. Kuramo urwuma hano. Kigabo kiri kugenda gisanga pistoli. Arakibara. Bucece. Dore urusuma. Agikuramo acyongera undi. Genda zamuka mu ntera. Va ku kaguru azamuka mu ntera. Giye kugitera kiramufata. Mungoto. Mugabo ni umugome. Kigabo nibyo yagikoze. Gusa yavuye amaraso menshi nawe. Nuko yiryamiye. Rebe. I have enough. Stop. Ntago nzigera mpagarara turashize. Niryo jambo yavuze. Namwe mwese muri gendereho. Ntago nzigera mpagarara. Niryo jambo umugabo yavuze. Ewan, ntago nzigera mpagarara. Yo, tayimanukira. Bicanye none banapfa bakanuye nabi. Umwana yafashe umukobwa ari kuva amaraso menshi. Katurore. Uyu nawe yavuye andi maraso menshi. Sinzi. Fashwe n'abasirikare bo muri iki gihugu no baje kumufungira. Abantu baje mu gihugu bagateza umutekano mu kintu yafungiwe. Yari hano muri gereza waje kumureba no wahoze ari umugore we Mia. Sure yaranafunzwe. Hey. Bite. Hey. Bite. Are they? Meze bate. Meze neza. Ngo ni mama n'abana. Protection. I have a deal with the Americans. Narafashije mbahuza n'umuntu wabageza muri Amerika. Bank accounts, names. Batanze amanimero ya banki n'amapapuro byabo. If you go to my cabin, the 3rd floorboard back from the fireplace, there's $1 million in cash. You can give it to them. Muri yanzu yanjye harimo miliyoni cash ushatse wayiba.
muri yanzu muri kakazo yabaga mu ishyamba ngo karimo miliyoni y'idolari Because I hagurishije Yeah. harimo n'ibiceri. I know I never said that. I never said thank you for doing what I couldn't. Warakoze gukora ibyo nge ntakoze. Sigaye bitaho. His last image of you wasn't you walking out on him. Ishusho ya nyuma yagushushanyije umwana we ntabwo wari uri gusohoka kwa muganga. Ahubwo yari ishusho yo gusohoka kwa muganga ugiye gutabara abantu. Brave Tyler when it ended. Uriya mwana wacu nubwo yapfuye afite umutima ukomeye. I want to be brave like Dad. Ijambo rya nyuma yavuze agiye gupfa yavuze ngo ndashaka kuzagira umutima ukomeye nka papa. Ni ifoto umwana yashushanyije papa we ngo papa ari gusohoka agiye gutabara abantu. Ifoto akana kashushanyije. Nuko umwana yakubonaga nk'umuntu watabara isi. Yararize. Kana ke karapfuye. Goodbye, Tyler. Urabeho Tyler. Umugore we nakuwahoze. Vayo chakurya siri bamukuyeyo muzana hano bebe injiza mu modoka turano bahise bamuzana ya filime witunze modoka zimwe nziza mu nchere turano yazanywe It's like the goddamn sound of music out here. Hano hantu hari akaziki keza. Idris. Told you not to get caught. Sinakubwiye ngo ntuzafatwe. Ibibazo bibaho. What if I could get you out? Ese ngusohoye gereza. Work. Byakunda. Do another job for us. Wakongera ukadukorera kandi kazi. They're my team. I'm not leaving her behind. Ntabwo nasiga ikipe yanjye inyuma. Yeah, thought you might say that. Nari mbizi kuri bubivuge. Sora ati ntabwo nakora nari kumwe n'ikipe yanjye. Hari ndi yahise iparika. Modoka mwe meza. Muri gereza si wari uriyo gusa na genge niho yariri. Barabwira ati tubasohoye gereza mwadukorera akazi. Umukobwa ntacyo yabaye ni Nick. Uyu niwe bakorana mu ikipe. Rick. That's such a fun name to say. Rick, iryo ni izina risekeje. What's your name? Is it as much fun? Ako kutambwiye izina ryawe. Matter. Izina ryanjye ntacyo rivuze. Who I work for? Ahubwo mbaza ngo nkorera nde? Ukorera nde? A gnarly motherfucker. You'll love him. Uzamukunda umuntu nkorera n'umuhatari cyane. Ese akorera nde? Umuntu nkorera ngararenze cyane uzamukunda. Hey! Usore bagiye kumurangira kandi kazi.